Evo, sad krećemo prema tamo. Hajde, jela, vodi me. Ti si bila? Ti to snimaš? Da. Hoćeš izrezati? Ne. Da? Ne. Da. Ne. Da. Pa ovo za video i prestani jesti taj Pringles. Sad ću baš jesti. Nje. I znači tu smo kod napuštene tvornice, znači pusto je, nikog nema, iako je i dalje creepy malo, ali dobro. I ulazimo, je, sve puno smeća, baš super. Da. Koji pogled, ha? Ove natpisa im pokaži, neko lijepo nastav. Umjetničko djelo. Možemo. Prostorija broj 2. Možda je to Justinov CD. Justin Bieber Purpose World Tour. 25, 2, 2, 5, 8. Ovdje je tak mračno. Što misliš da ti je osoba? Baš. Vjerujem za neki horor. Baš. Možemo snimati horor. Klapa. 2 parovi. Možemo se i obući. I evo ga. Neki crtež opet. Znači to biti WC. Tu su WC. Ako treba neko na WC, slobodno. Biće bolje. Biće bolje. WC. Biće bolje. Vidi, ima tu dasku za WC. I tu. I sve puno. Ajme, meni kako sam se prepala. Prepavim se sama se. Jupi, WC. Tu je tuš. Evo dalje. Ovo je malo creepy. I još WC-a bez WC-a. To jest ima jedan WC čak. I prozor. Yeah. Prozor bez prozora. Baš. Soba broj, koja je ovo? 5, valja? Malo normalnije osvjetljenje. I ovo soba. Treba malo vode. I nešto zanimljivo. Da. Gledaj, ljestro. Sve je puno vlage. Naravno. Ajme, grozota, grozota, grozota. Yeah. Sam polako. Aha, skužila sam. Daj me kameru. Malo se da ne ubim. Idemo dalje. Svaki snimam. To smo i sve bakterije. Što dalje?